Ja praktički svoj cijeli život nosim naočale. Možda sam unazad par godina nosila što polutvrde, što meke leće, no međutim oči mi se nikako nisu mogli naučiti. Ali eto, od kad znam za sebe, uvijek je tu nekako pomagalo vezano za vid. Najveća komplikacija je bila prilikom stavljanja samih leća. Što se tiče same usluge u Vizumedu, moram reći da je stvarno na vrhunsko profesionalnoj razini. Znači, sam pregled stvarno nije bio ništa kompliciran ili da bi bio nešto nelagodan. To ne. I mislim da što se osoblja tiče da je stvarno na svjetskoj razini. Mislim, tamo su vrhunski stručnjaci što svi jako dobro znaju. Kompletan zahvat, znači na oba oka, je trajao oko 15 minuta. Nije bio bolan, niti malo, bio je neobičan. Jer zapravo kapci se drže otvorenima, recimo što je ono čudno, jer naravno takvo iskustvo ne možeš nigdje doživjeti. Ali ništa nije bilo bolno, rožnica je zarasla preko noći, tako da stvarno, eto, što se samog nekakvog mog doživlja cijele operacije tiče, ne znam, ko da nije ni bilo. Nekako odlučila sam se preko noći operirati oči i preko noći je zaraslo sve što je trebalo zarasti. Prva reakcija nakon operacije je zapravo uvijek ona neka nevjerica. Kao probudiš se, vidiš sve kristalno jasno, ali ti misliš da je to sigurno neka varka i onda uzmeš naočale pa ih staviš da provjeriš je li to stvarno sve ok. Onda vidiš da s naočalama više ne vidiš ništa. Onda ti bude zanimljivo kako zapravo vidiš obrise predmeta. Onda kreneš pipkat rubove stolova i tako dalje i tako dalje. Tek nakon operacije zapravo čovjek shvati kako ništa nije vidio prije toga, bar ja u svom slučaju. Što se samog zahvata tiče, mislim, moj život je uvelike promijenio nabolje. Znači, što se tiče same kvalitete života. Drugo, meni je nošenje naočala, recimo kasnije leća, uvelike smetalo prilikom obavljanja mog posla. Znači, bilo na televiziji pa recimo morate nešto pročitati, imate karticu, morate pročitati, recimo to mi je stvaralo probleme jer ponekad ipak naočale nisu bile poželjne. A opet, s druge strane, što se tiče vježbanja i svega, nekako čovjeku ipak ugodnije kad ne mora razmisliti da li će negdje možda tresnut glavom ili nešto, da li će odletiti leća, pa se vi zaboravite, ne znam, znoj vam curi u oči pa vam je u očima leća. To je stvarno ono problem, ne? Tako da, velika je razlika. I ono što je recimo zanimljivo, ljudi nisu znali kako odreagirati, došla sam na kontrolu vida jer imam ograničenje za vozačku dozvolu svakih 5 godina i zapravo gospođa koja me pregledavala u tom trenu nije znala na koji način da mi produži vozačku. Veli, ja sad nemam po zakonu, veli, nijedna osoba mi nije došla s ovim slučajem da mi je došla i vratila mi se i da super briljantno vidi, ne. Ili ja ne znam šta da ja vama napišem u vozačku, ne, tako da smo, pa mogli bi 10, pa mogli bi 15 godina, stvarno smo promišljali šta i kako. Ali evo, sve samo pozitivna iskustva. Što se zahvata tiče, preporučila bih ga stvarno svima. Mislim da će si uvelike ljudi olakšati život nakon takve operacije.